Omiljeni radio. Dejan Avramović je rođen u Čačku. Dugogodišnji radio voditelj na Naxi radiju iz Beograda. Prepoznatljiv je po svom glasu i romantičnom pristupu svojim emisijama. Najpoznatija emisija koju vodi je Dodir noći, koja se emituje svakog radnog dana uveče. Ova emisija je poznata po romantičnoj muzici i posvećena je ljubavi i muzici. Također, vodi i omiljenu emisiju mnogih, Mojih 50, u kojoj poznate ličnosti biraju svojih 50 omiljenih pjesama. Iako je u mladosti bio talentovan fudbaler, na našu sreću, životni put ga je odveo u radio vode. Karijeru je započeo na lokalnim radio stanicama u Čačku, a na Naxi radiju je počeo da radi 27. novembra 2007. godine i do danas je postao jedan od najprepoznatljivijih glasova u radijskom prostoru Srbije. U jednom intervjuu je ispričao kako je u mladosti, plašeći se treme i blamaže u programu uživo, pri uključivanju u program lokalnog radija, kao slušalac, koristio pseudonim Robert kada bi se javljao u radio emisije. A zašto Robert? U to doba je jako ličio na Roberta Redforda. Ukoliko ga danas potražite na društvenim mrežama, možete ga pronaći pod imenom Dejan Avramović Robert. Dejan Avramović je poznat kao veliki romantik, a kroz svoje emisije dijeli stihove i melodije koje slave ljubav. Malo je onih koji nisu čuli njegovo Opusti se i uživaj. Njegov stil je prijatan i opuštajući, što ga čini omiljenim među slušaocima. Sigurni smo da je Dejan Avramović omiljeni radio voditelj mnogih. Naš sigurno jeste. Omiljeni radio.